Este es el paisaje. Yo, que no soy nadie, que cuento solamente con 37 inviernos de historia y con unos pocos amigos imperdibles, y que cuento con tan solo, también tan solo, como un par de amores de verdad más allá del amor regalado de la familia que me acoge y me recoge cuando me quedo sin nada. Yo, que tan solo cuento verdades que no son ciertas y que tan solo cuento mentiras cuando la mentira en cuestión no daña. Yo, que tan solo cuento hasta 10 cuando juego a esconderme y tan solo cuento hasta 3 cuando me noto impaciente y que tan solo cuento hasta 1. Perdón, no cuento nada, no cuento ni 0 cuando me ataca la impulsividad. Yo, que tan solo cuento cuentos a los hijos que no tengo y les escribo decálogos de comportamiento para cuando ya no esté, porque a menudo me imagino muerto, y más que muerto, olvidado por todas y por todos. Yo, que por todos lados veo a un perseguidor que me persigue y que me grita: no eres nada, no vales nada, qué fracaso, qué asedio, qué cansancio, qué hastío de verano en el que todo lo terrible sucede en horas interminables de luz. Yo, que tan solo he conocido un par de hombres, 100 a lo sumo, y que con sumo cuidado les he tratado a todos y les he lamido las heridas y el sexo. Yo, que tan solo cuento calorías cuando me siento sucio y vulnerable, y que tan solo cuento con salir de aquí con los pies por delante por la puerta grande y una marcha nupcial detrás el día que me muera y sienta la comunión conmigo mismo y con el mundo que dejo a mis espaldas. Yo, que cuento contigo más que conmigo mismo y que con nadie, y que cuento por lo bajo las baldosas, y si esta no la piso voy a tener un día de puta madre, y él me escribirá y me dirá: te quiero, te necesito, y me ilusiono, y piso la baldosa. Piso la baldosa número 13 porque me he olvidado de contar. Piso la baldosa número 13. Menudo día de mierda me espera. Yo, que tan solo necesito 20 segundos para quemarme y sin embargo 20 minutos para mojarlo todo. Yo, que me he cargado 7 años, 7 ni más ni menos de existencia, y me he encargado de joderme la vida sin contar con que un día la vida se iba a cobrar todo lo que yo le robaba. Yo, que tan solo estoy, tan solo aquí donde no me veis, tan cansado, todo fatiga y hartazgo, todo hastío, todo intensidad, aquí donde no me veis, donde me oculto de vosotros y de mí, de la capa de melancolía con la que todo lo cubro, aquí tan triste donde no me veis, donde no me buscáis porque no esperáis encontrarme, donde no venís porque no creéis que esté, aquí donde no me veis. Aquí donde no me veis, detrás de un árbol que confundo con el bosque, detrás de una flor que tomo por jardín o de una lágrima en la que creo era un río. Aquí donde no me veis, donde los días no pasan consecutivos y no tienen 24 horas, donde no se hacen 3 comidas diarias ni se toman 5 piezas de fruta. ¡Qué exageración! ¡Qué despropósito! Aquí donde no me veis, donde la noche no cae, sino que se levanta como un muro ante mis ojos, como la voz, como un secreto de sumario, como una discusión interminable. Aquí donde no me veis, donde no hace calor ni frío, donde no se me nota la piel erizada, ni la piel estriada, ni la piel estirada, porque aquí no hay piel. Aquí donde no me veis, porque tal vez me escondo y me guardo como un pecado, y no tengo que confesarme de nada, y sin embargo voy y me confieso, y sin embargo vengo y me llevo la mano al pecho y doy 3 golpecitos. Por mi culpa, por mi puta culpa. Aquí donde no me veis, donde mi abuela no se morirá nunca, ni me faltará madre a la que llamar madre, ni hermana a la que llamar hermana, ni amiga a la que llamar por teléfono. Aquí donde no me veis, porque no estoy, porque soy fantasma, porque soy una letra y un reflejo, porque soy egolatría en una hipérbole, porque soy un artista, sin ser yo nada de eso. Aquí donde no me veis, donde no venís, y sin embargo te quiero. Aquí donde no me veis, donde no venís a pedirme explicaciones de nada ni ofrecerme explicaciones por todo, donde todo está ya explicado y dicho, y más que dicho, firmado con un sello de sangre de mentira. Aquí donde no me veis, donde no pongo ni puntos, ni comas, ni nada que se le parezca, porque aquí nada se parece a nada, porque aquí todo perece. Aquí empieza todo. Ola a todas, meu nome é Samuel Merino, teño 38 anos e isto que acabades de escoitar, que recitei hai un momentiño, é unha presentación, non é unha presentación formal,
pero sí que é certo que é un texto no que recollo e co que pretendo amosar iso que son e que sobre todo o que me leva a escribir. Son escritor, son licenciado en filosofía, acabei xalo polo 2008, unha tira de anos cando non se pon a facer contas, e estou aquí para falarvos dende a miña experiencia persoal, para darvos a miña opinión esta semana do orgullo LGTBIQ+, e fago, sobre todo, agradecendo a oportunidade que me dá o Centro de Información ás Mulleres e o Concello de Ribeira por permitirme achegarme a vos. Neste texto falaba dun xeito moi velado e ás veces non tanto da persecución, da melancolía, do concepto que temos de nós mesmas moitas veces e que é un concepto negativo porque é inevitable que un se vaya facendo a sí mesmo ou a sí mesma con toda esa bagaxe do que é a súa vida, sobre todo nos anos que máis marcan, que son os anos da infancia e a adolescencia. Outro día, falando con Dolores, que foi a persoa coa que falei para levar a cabo este proxecto, comentáballe que a mí o que me gustaría dicir o que eu opino do activismo LGTBI, de que non me gusta, sobre todo, usar termos como loita, conquista, gañar, porque a terminoloxía bélica, ao final, influe moito no xeito en como vemos as cousas e en como vemos o mundo. E creo que hai que ir un paso un poquinho máis, non sei se adiante, pero cara a outro lugar, para conseguir cousas de xeito distinto. Hai moi pouco tempo lía nun libro de Luis Alegre, que se chama Elogio de la homosexualidade, algo que me gustou especialmente porque, entre outras moitas cousas, di que as persoas homosexuais somos unhas privilexiadas. A verdade é que Luis Alegre fai honra ao seu apelido. E somos unhas privilexiadas porque di que polo feito de ser quen somos e non entrar nesas gaiolas que a sociedade intenta convertir na nosa casa, é dicir, que polo feito de non entrar no que está establecido como a norma, vémonos obrigados a reflexionar sobre nós mesmas, sobre a nosa sexualidade, sobre o noso papel no mundo, a preguntarnos por qué. Porque eu son así, cando a maioría aparentemente non é así. E di que isto é algo que non ocorre na mairande parte das persoas heterosexuais, porque non sinten esa incomodidade. Están cómodas nesa celdiña, como ela chama, a que pertencen. Entón, como sempre, é mellor ir ás fontes, e seguramente lo explica bastante mellor que a min, seguramente non, seguro, ele explica bastante mellor que a min, leo un parágrafo que di así: no hai ni un solo homosexual, ni uno solo, recalca, que no se comporte al menos en algún momento de su vida como un filósofo, preguntándose qué es la homosexualidad y la sexualidad en general, cómo se canaliza y reconoce el deseo, o en qué consiste una identidad. Este privilegio es el efecto feliz de una causa perversa. Tal como hemos comentado ya, no es tan infrecuente que situaciones injustas sean capaces de producir algún resultado positivo. Y este es uno de esos casos. A los homosexuales se nos ha colocado forzosamente fuera de ese patrón de reglas establecido por la tradición y las costumbres, y que por lo tanto se pretende natural. No encajamos muy bien en las casillas, y precisamente por eso es una necesidad y no una mera opción pensar sobre ellas y cuestionar su validez desde que uno tiene uso de razón. Podemos decir que los homosexuales traemos ya ganada de casa la posibilidad de salir de las jaulillas y mirarlas desde fuera. Y esta distancia da un margen de juego y una libertad de la que los heterosexuales, por lo general, carecen. Yo rescato de este libro e deste parágrafo en concreto a necesidade de reflexionar e de facer racional ese xogo tan irracional de ir pola vida intentando encaixar como pezas nun molde preestablecido. Eu teño unha imaxe que me ve moito a cabeza. Cando somos crianzas, temos o típico xogo no que temos que aprender a encaixar o
a boliña no seu molde de círculo, un cubo no seu recadro, un triángulo na forma triangular. Me gustaríame pensar, ou gustaríame que fixerades, que vos puxerades nesta situación. Imaginades a unha cativa ou un cativo que está xogando, metendo todas esas peciñas e vai caixando cada unha no lugar que lle pertence e de repente atopa con unha estrela chea de puntas e que non encaixa en algún lugar. A cuestión é que podemos facer cando as cousas non encaixan. Temos que intentar, sí ou sí, encaixar e seguir encaixando coa frustración que isto conleva, ou podemos pensar, quizáis, que igual non é preciso encaixar e que xustamente nesa diferencia, niso que fai diferente a estrela, esta riqueza. Non é maravilloso atoparse de repente con algo que non agardabas e que che pode dar outras posibilidades de xogo? Pois dende aí, dende esa autoconciencia e dese reflexionar sobre a propia identidade e a identidade dos demais, sobre a necesidade de se construir a unha mesma da liberdade, é de onde eu parto para falar do xeito de activismo que considero máis eficaz. E recalco que é unha opinión persoal. Eu nunca participei nunha manifestación do Día do Orgullo, por exemplo, non asistín a moitas celebracións, agás en contadas ocasións nas que fun como público, como asistente, pero, sin embargo, non diría nunca de min que non son un activista. Eu son un activista do cotiá. Vivo nun pobo que, non sei, poderían ser 14.000 habitantes, non estou seguro, que nin siquiera non teño moita facilidade para facerme a idea destas cousas, pero obviamente como todas, ou seguramente case todas, que homosexuais, transexuais, calquera persoa que non encaixe nese molde preestablecido dos que falábamos, pasei no mal. Pasei por circunstancias e momentos da miña vida que non son agradables para ninguén e que eu non quixera para ninguén, achegado ou non. Mais, aínda así, puiden facerme a mí mesma, como a todas, e cheguei a un punto no que podo vivir plenamente feliz a momentos como todo o mundo, un pouco infeliz a momentos como todo o mundo, pero fago unha vida que se considera normal. Eu vou a tomar o meu café, eu vou a facer as miñas xestións, traballo como camareiro moitas veces, e fago dun xeito totalmente natural. Falo dos homes que me gustan, homes polos que sinto algo especial, e non só coas miñas amigas e coa xente achegada, senón con calquera persoa que me atope pola rúa. E eu creo que a base para un posible cambio efectivo está aí, está en comportarse con naturalidade. E, obviamente, eu digo isto agora, dende este momento, e algo que me parecía impensable hai 20 anos. Teño 38, case agora, con 20 anos non o pensaba así. Porque me vin obrigado, sin que ninguén me obrigara, vim obrigado eu a marchar e a coñecer outras cousas. E aí sí que retomo que dicía Luís Alegre, que é certo, porque eu reflexionaba sobre isto. Reflexionaba, culpábame, sentíame mal por non pertencer a esa maioría, e sobre todo porque eu vía que esa maioría non sufría e eu sí. Agora, dende esa posición, e despois de anos formándome como persoa e como individuo da sociedade a que pertenzo, e da que rescato cousas moi positivas tamén, diría que sou casi 100% seguro de que calquera pode chegar a facelo. De que calquera pode chegar un día sen necesidade de confesións valeiras e a parte tan extremadamente tinguidas da religión e do catolicismo, sin que ninguén teña que confesarse, sin que ninguén teña que dicir en público nada, basicamente porque ninguén dé a profeito que eres o que somos do xeito que se pretende que sexamos. E, basicamente, esta é a miña mensaxe. As cousas pequeniñas, como dixo alguén anteriormente, eu non invento nada, non son orixinal en casi nada,
simplemente digo que escoitei moitas veces de xeito distinto. Creo que persoas pequenas, en lugares pequenos, en intres pequenos, son o xérmono para os cambios de verdade, os cambios que se fan de raíz. Esta é a miña opinión, non é máis válida que calquera outra, pero sí que vexo que, se ben é certo que a unión falla a forza e que entre todas e todos ou todes podemos conseguir cambios a maior escala, a unión de persoas que non fan autocrítica, que non reflexionan e que non analizan a súa situación e a da xente que ten ao seu redor, podería dar lugar a que a homofobia, a transfobia, o sexismo, o clasismo se converteran simplemente en conceptos e que se esquecera que detrás de todos eses ismos tan negativos todos hai persoas individuais que sufren, viven cada día coa teima de buscar e atopar o mundo que queren para elas mesmas e, sobre todo, para a xente que está ao seu carón, xente da que precisa e xente que a precisa a ela, e para as que veñen detrás, para que atopen unha sociedade máis xusta e máis natural. É curioso o de natural porque normalmente, un dos argumentos que calquera homófobo ou homófoba pode poñer en riba da mesa a hora de criticar a homosexualidade ou de negala é dicir que non é algo natural. Luís Alegre neste libro chega a dicir nun momento con moito humor que alá elas, se un homófobo que pongo este argumento naturalista como excusa para pecharse no seu medo e na súa falta de tolerancia, el diría, pois se consideras, señora ou señor homófoba, que é mellor parecerse sexualmente a un calamar que a unha persoa, pois alá vostede. Totalmente. Con este símil que fai Luís Alegre, se hai algo que nos diferencia dos animais, ou que debería diferenciarnos dos animais, é a capacidade non solamente de razonar, porque de feito hai estudios que din que os animais razonan, sino a capacidade de imaginar e a capacidade de crear cousas novas e de destruir tamén. O que pasa que ás veces parece que gastamos máis tempo, máis enerxías e temos máis motivación para destruir que para construir. Aí está a reflexión que fai Luís Alegre e coa que eu estou totalmente de acordo. Se queremos seguir parecéndonos máis a un calamar, tanto no sexual como no social, está na nosa man. A man de cada unha de nós. Sei que este discurso pode ser moi obvio para moita xente, para moitas persoas, pero creo que non o é tanto para persoas que en algún momento ou que non se viron na necesidade de reflexionar sobre o tema. Igual que eu non me vin en moitas ocasións obrigado ou instado a reflexionar sobre moitos outros. Aí queda esta reflexión, este activismo do cotiá, esta unión de individuos realmente conscientes da realidade na que viven e, sobre todo, ser conscientes de que estas loitas, que a mí non me gusta chamar loitas, tanto a feminista como a da clase obreira, como a das homosexuais, as reivindicacións que fan as persoas con capacidades diversas, son todas e cada unha delas a mesma. É a mesma loita. E eu creo que na base destas cousas que nos afastan a unhas de outras, esta falta de reflexión e a facilidade e a comodidade que implica deixarse levar polo sistema sin agarrar responsabilidades. Mais alá disto non creo que poida aportar nada especial. Simplemente o meu caso, o caso dunha persoa nova que vive xa no mundo no que vive, por sorte, porque moitas outras o pasaron moi mal antes que
que a min e que outras persoas da miña xeración. Non podemos esquecer, obviamente, todo ese traballo que fixeron as que nos preceden. Aí sí que podemos falar de loita de verdade e de manifestacións e de reclamación de dereitos e nada, a seguir facendo mentras se faga falla. Eu agardo que sexa cada vez menos e de feito estou convencido de que cada vez menos e de feito tamén estou convencido que esa sociedade que perseguimos e que queremos xa temos, solamente temos que integrala dentro de nós, integrar todos eses discursos. E o gallá, que neste momento que vivimos tan desastroso niso que pode unirnos, como é a crise sanitaria, a pandemia, que non queden en conceptos valeiros. Agora que todas sabedes o que é estar confinado, o que é estar privada de liberdade, tomedes isto como un punto de inflexión para un cambio de verdade, para que non quede en mero panfleto ou nun lema isto de esta pandemia nos va a hacer máis fuertes. Agardo que sexa así de verdade. Pregúntome que cousa é a nova normalidade. Pregúntome se nela se contemplan persoas que cuidan da súa saúde soamente poñendo unha mascarilla ou se tamén o fan quitando de cando en vez as máscaras. Pregúntome se nela se contemplan as protagonistas das pintadas que hai nalgúns parques do meu pobo. A María le gusta comer pollas, Daniel, marica, Juan se la come a Javier, Ceci, zorra. Pregúntome se María, Daniel, Juan, Javier ou Ceci na nova normalidade xa deixaron de se sentir avergoñadas, culpables, con ganas de agocharse, de desaparecer, de escapar, ou o que é infinitamente peor, de encaixar. Pregúntome se os que me chamaron puta e yonki na bella normalidade pensan nesta nova que son uns gilipollas e uns pobres de intelecto e de corazón. Pregúntome se eles sequera se preguntan se o que fixeron é normal, incluso na normalidade bella. Eu pregúntome se a nova normalidade inclúe, de verdade, do verbo incluir, do verbo observar, ou se soamente, ou igual que na bella, exclúe, do verbo non teño 2 dedos de fronte e teño, no carón esquerdo do peito, un anaco de ladrillo. Pregúntome se na nova normalidade na que levamos a boca tapada teremos a mirada máis abertas as entendedeiras, máis abertas as portas das nosas casas e as nosas cousas, e das cousas que non son cousas. Pregúntome se Ana por Laura, Eduardo por Alfonso, aparecerán empintadas con corazóns e declaracións de amor, inxenuas e infantís, gritadas con urxencia aos 4 ventos. Pregúntome se na nova normalidade imos seguir sentíndonos orgullosas ou soamente poderemos sentirnos sinxelamente ben. Pregúntome se na nova normalidade vas deixar de tocarme o carallo, de tocarme a cona, de tocarme a moral. Se vas deixar de preguntarme se me gusta máis por diante ou por detrás, se vas seguir tendo a necesidade de pedir e solicitar case baixo o meu xuramento que vou ser discreto. Pregúntome se na nova normalidade a miña veciña de 14 anos xa non terá que pasar semanas angustiada por se decirlle ou como dicirlle aos seus pais que resulta que lle gustan as mulleres. Ou se Alberto poderá chamarse Catalina, porque é Catalina, porque se sinte Catalina e non Bertito, aunque tenga coño e non tenga pito. Pregúntome se a miña nova normalidade vai ter que ser como a túa, porque se a túa non vai incluir do verbo deixádenos en paz. Se non vai incluir todas esas cousas que non son cousas e que eu desexo en nome da liberdade e da nova república do meu santo carallo e da miña santa cona, se non vas incluir todo isto, dimo, porque entón eu quedo na vella, agardando a que me mate un virus, o antrax, unha vacatola ou a gripe A, agardando a que me mate calquera destas merdas e non 4 gilipollas que exclúen do verbo 2 costas a todo aquilo que non cabe no meu estreito e pequeniño burato do cu. No es imprescindible que usted pase por la vida haciendo ruido. Usted bien puede silenciosamente echarse a andar una mañana como todas las mañanas, sin rumbo fijo, solamente echarse a andar por el simple placer de andar. Ir despacito, observando a los lados los árboles que se amotinan sobre su cabeza, frondosos como su cabeza, llenos de pájaros como su cabeza. Y reparará en que es en su cabeza donde se esconde el secreto de su felicidad. No es imprescindible que usted pase por la vida haciendo ruido, a no ser que lo que usted desee es hacer ruido por el simple placer de hacer ruido,
y ver si surge entre tanto alguna melodía que le haga el camino más llevadero. De ser así, usted puede dar un paso y otro y el siguiente y otro más, miles de pasos consecutivos, siguiendo solamente el ritmo de esa melodía fortuita. Tan solo déjese llevar y verá como sin darse cuenta, de repente, está usted bailando. Bailando por el simple placer de bailar y sin hacer caso y sin reparar y sin observar la técnica. En este baile no hay normas. En este baile solamente hay baile. Y mientras baila usted comprenderá, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, que no es imprescindible para usted pasar por la vida haciendo ruido. Comprenderá sin poner en juego el entendimiento que el ruido no se hace, que el ruido nace, y que el ruido más melódico que puede brotar de una persona que vive es, sencillamente, el ruido que escucha en su pecho cuando se le acelera el pulso después de haberse partido las piernas bailando. No es imprescindible que usted pase por la vida haciendo ruido. Lo imprescindible es que pase y baile. El resto viene solo, por el simple placer de venir a vivir. Yo supe lo que es el mar a base de llanto. Lloraba siempre y por todo. Lloraba por falta de amores y lloraba por exceso de frivolidad. Lloré sobre mi cuerpo todas las culpas que en el cuerpo llevaba y lloré sobre la almohada las culpas que los devotos de Dios vertieron sobre mi vientre. Lloré de pena y de tristeza porque no son lo mismo. Lloré todas las despedidas de mamá y lloré el día en que dejé de dormir en el pecho de mi abuela. Lloré la ausencia de la madre número 2 y lloré de puros celos cuando dejé de ser el hijo número 1. Lloré cada bocado de pan, lloré cada punzada de hambre, lloré de vacío y de hartazgo. Lloré un mar, lloré un orgasmo de pura felicidad y lloré cada vez que me ignoraste. Lloré el día en que me cambiaste la caricia en mi rodilla por el golpecito en la espalda. Lloré el paso del te amo al te quiero, porque tampoco son lo mismo. Lloré un mar y me lo bebí. Lloré sin que el llanto sirviera. Lloré la muerte de mi perra y lloré la muerte del amor que nos teníamos. A mi perra la envenenó el vecino. Al amor lo envenené yo, a base de llanto. Yo supe lo que es el mar esta tarde y todavía sigo sin poder nadar.